Mike Asimwe ozuwekire minister atumwebaze aruka y'obutumwa bwa minister araganise ngamentere kurabero minister y'obuhinji neza kuhera no kwataraho itendekeri ya Sistema Agri Skilling Center erukushangwa omurwanja Sistema yanga Mitoma rero kuyabogambira ya climate smart agriculture kandi ne supporting enterprises zone kandi tuzakugezaho kureba ari tutahira mwaha tumsupporting kandi muje ni muganyirwe. Sistema Agri Skilling Center etandikiro Innocent Abasa wabenakora nka principal Sese Agricultural Institute muri Kalangara n'ekigendera cyo kushomesa abatura ebyo buhinji no burisa ebyo murembe omere Mitoma kandi ntekwa okureba ngo kinashomere kandi kimbiri ninkora ntaka retiringire ntekwa kuba nicyo nako. That is one. Two, icwekeche cyo rukurebe cazamu investment age umyaka 30 nyuma tukabana tumanyirwa ahakushaka kutwabetuza kurya ibitoke twatubirya umbero bikuru kandi jara ayo kuburiza ibitoke yo kwezi kwa mwenda mpaka ku 12 hatwaha tukatabasa kubona n'icyo bucakube cyo mbazi ayitendekereri haruna byo burisa no buhinje byo murembe ebiri kwereka omuntu wa burizo okuyakubasa kuhinga kandi abarisa bakatunga entasya ampango nambwene ni kushabiyo chief guest mwine sente zoko mugenda muzuza mustwara handi kandi wo president naenda ngo abantu be bagire ibyo kuriye biri kumara byaiza kuhwa kumara batunge kese muzine mwene muzirete nyumba yambe bashomesize abantu ba Uganda. Member wa parliamenta ahabwa Ruhinda South Donozio Kahonda ashabira minister okureba ngo yashaje kitendekereri ritafera busha ihanga. Minister of Agriculture ekore partnership na Sistema Agricultural Skilling Center omukutungura ebyo buhinji hamwe na nobwegezi yomwaye hirwa turaba mushomera na transport kandi tunga government tugi tuze baraha ikisenda cyo kugeza senda yamunekiriza deshika mutindo basa kushomesa abantu abantu bina magezi kandi bino bwenge bakosa gukora bagateka sente zikahoya government bamwe ombakugu n'abatura abashyira mukoro gwo kutongoza Center AG basimire okutunga eco muhendo mu cyanga cyabo ubwo kintu kitwareba ha erizoba cyabe kintu hango mnonga ahabo kuba ngo umuntu wabashomera agriculture really ni example ahabo kuba ayine umwani mwinji mnongo guri kubaza kushoromwa eshaho 10 omusenteje arimo kwega okulisa embuzi empunu emboga ebitoke omwani obume nebindi nyamwinji omunjeri y'omurembe gasha kwa Abraham Muganzi.